It's good to see young pilots. Yeah, you have to think paragliding is different than tennis, football, and a lot of sports. And the teams. Yesterday, the first team is the Spelti team. And the win is from the west. Ne vem, kaži na zemljevidu, kje letimo rajš. Če vam pokaže, samo mislim, da vem. Se pravi, štart je D00 je štart. Ja? B10 imamo 13 km cilinder, pa še pomočiti ga moramo. A nazaj gremo. Moramo pa B29. Potem gremo pa kar na A23. Ki je Da je karta premehna. 46 km naprej od A23. Ne boš povedal nekaj za televizijo. Kako je šlo? Ja, je šlo 138 km. 138. Ne boš povedal nekaj za televizijo. Kako je šlo? Ja, je šlo 138 km. 138. In tebi osebno? Na koncu meni osebno ni šlo, kaj se mi je. A to ni dobro? Mislil sem že prvi, da manj zmago že tako rekoč v rezervni ročici. Ja? Potem pa tale Wiesschwiefer, Stefan Wiesschwiefer, je imel par balončkov tik pred ciljem, bo pa zdaj padel. Hopa. Je imel par rešilnih balončkov pred ciljem, tako da mi je zmagal čas za 300 metrov. kraljevska etapa, 140. Kjer si bil? Tam med 10, mislim, da si, ja? Tam nekje. Bravo, bravo. Si zadovoljen? Sam, ja. Zakaj? A res, zakaj? Kaj se vsedel? Vse je pršel, ne? Dober je, pred vami. Ja, vem. Posnel to? Sem posnel, sem. Dobar je vrita. Prvo šljivc. Vse se inač ni zgodilo. Samo malo ranjen ponos. Tako. Pa bo tiste žnaple držala, tako napijete. Prav besna bo. Vesna bo. Ali pa ne, ker je prišla prva izmed žensk. A misliš? A je prišla prva? Seveda. Ja. Mislim, da je. Konec koncev pa to za nas je irelevantno. To je pa Ronnie von Niederland. Niederland. Nekaj, Suša tudi prpelo. Suša je tudi prpelo. Za tabo, pazi, da te ne bo podrlo. La prendi? Uy, ¿cómo has entrado? Ko je šlo? Evo. Ne, saj si, ne vem, 20 minut za nam. Tle, nekog Jih je pa kar 40-50 moja. Oj. You tried to catch me in the end. It was so shit. No, it was great flying. But I saw you speeding. I thought, no. Who finished in front, you or him? What a question. Who's the winner? Urban. Winner is Stefan Wies, second is Aljaž Valič from Slovenija. Dajmo bano, za tiger!
Lih na sonce je šel delati akrobacije, da ga ne morem posneti. Panči, kje si zaglumil? Na koncu nek. Čez malo veliko dolino, sem pole zajebal sem, sej smo videl, ki smo še v Ti si bil od spred, ti si bil skozi od spred. A nisi bil to ti? Sem bil, pole sem zajebal, smo šli čez veliko dolino. Ja? Malce jebal, in tako sem imeli probleme za dvig, oziroma te prvi sem jih spet ulovil. In pole, pizda, sem šel s tom pole neka hriba na robe. Ne. Odlično, da se skulira. A res? Ja. Zgleda že, da pomaga, dobro se odpeljal.